Ri batsela Mafhungo SABC ubva fano Glen Park Johannesburg 3 Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga care. The next phase of electricity reform must now focus us not only on security of supply, which we've been working on, but also on reducing the cost of electricity. President Bosero Ramaphosa bari maraga wa mdagasi wa horosele udothoma shuma mwakani. Komishini ya madlanga yopfa butanzi ubva Cabo Gregory Loftus. We've been waiting for this day and it has come. To declare Vadzulapo vashangola Zambia bakokhetha namusi kethoni dza president paramende katihi na mibuso yapo. We're facing a familiar foe in Nigeria who also didn't get through, and it's going to be a really big match for us. Timu ya rushaka ya bora ya bafumakazi ya banyana ina mtambo wa ufana uchira madekwana namusi. Ndi madekwana ri batsela Mafhungo pano ka SABC 2 SABC Plus na khale haye kharberothe. President Bosero Ramaphosa bari maraga wa mdagasi wa horosele khalino shango kana South African Wholesale Electricity Market udothoma shuma mwakani zwine bari zwidodisa tshanduko khulwane kha maraga wa mdagasi bari uthomiwa ha maraga uyo zwidothusa u tandulula mbilelo dza mitengo ya nṱha ya mdagasi dzedzaṱahiswa nga nḓowetshume khulwane dzine dza shumisesa mudagasi musi vha tshi khou amba kha mushumo wa zwiḽiwa zwa nga matsheloni wo dzudzanywaho nga vha SABC. President bari ndi zwa ndeme uri huvhe na tshumisano vhukati ha muvhuso na sektara ya private musi muvhuso u tshi khou thoma mbekanyamushumo ya u bveledza mudagasi une wa bva kha zwiko zwa mupo. For energy intensive industries, electricity prices have become an existential challenge. And in fact, we've had many of your counterparts coming forward to say that unless something is done, they are going to close and thousands of people are going to lose jobs. It is precisely over a challenge such as that. Over the past 2 decades, electricity tariffs have increased far faster than inflation itself. You all know that. And in some cases, your electricity charge is much higher than even your labor charge. A number of smelters and other energy-intensive operations have either closed or reduced production or face the prospect of closure. These are not industries that can simply be switched off today and restarted tomorrow. Once a smelter closes, we lose productive capacity in our country, we lose skills, we lose export earnings, we weaken entire industrial value chains, and we lose jobs. That is why the next phase of electricity reform must now focus us not only on security of supply, which we've been working on, but also on reducing the cost of electricity. That must now be our focus. Bo Gregory Loftus bane baba khotsi ya mkokodzi wa dzigoroyi ane akhombolelwa uba murangaphanḓa wa tshigwada cha u rengisa zwidzidzivhadzi Tshivenda Loftus bari muro wavho obulawa lwa tshiṱuhu nga miraḓo ya mapholisa vha khethekanyo yo khetheaho ya CIT vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal nga ndaela ya Lieutenant Colonel Bodina Gavenda. Fhedzi milandu minzhi ya murwa wavho khathihi na vhuḓifari hawe vhusi havhuḓi zwi a kanakanisa zwine khotsi yawe vha khou amba zwone malugana na bulayo lawe. Mbudziso ndi ya uri obulawa nga kholekole kana obulawa musi a tshi khou thuntshana na mapholisa na. I went to the flat on or about the 6th of April and I looked at the scene carefully to assess what had happened and particularly if the police reporting was correct. It became clear to me that Bevan and his friends were executed and there was no shootout.
I have tried to understand what happened. From the pictures I have seen and taken and the markings on the walls and the floor in the flat, I do not believe there was a shootout. I don't think he's an angel. I know he had domestic issues with his, who became his wife while she was his girlfriend. I think she charged him that domestic issues, and she had applied for the protection or the domestic violence interdict, and I think he was convicted on that. And then there were traffic offences, I think relating to the taxis, where he pleaded guilty, he paid a fine. His second last line, towards the end, you want to kill me and all that kind. And then the response by Mr. Naika, I don't. You want to kill me? I don't. Are you making allegations against me, or are you telling me the facts? So when you look at all this in context, he actually did deny the allegations. Tsengo ya mwananyana wa president wa kale wa Shango Jacob Zuma yotechelwa uthoma uyela mapironi ya mwezi wa Chimedzi bodudu zile Zuma Sambudla bosenga stuku khote khulwane ya Durban machironi ya namusi one bakuweswa milandu ya utunga dzikakati bathuni kati na zwito zwa terrorisi I milandu ikotumanywa na migwarabo ya dzikakati ye yaba hone nga mwezi wa Fulwana nwaha wa 2020 zwichitebela ufariwa hakutsiyabo bo Jacob Zuma. Bodudu zile Zuma Sambudla bodibonadza hapu khote namusi heba bopelekedzwa nga bangwe mirado ya lihoro la MK aba murado wa lihoro la MKP bopandeliwaho kha lihoro bakhulibana na milandu ya zwebangwala kha zwileludzi zwa vhudavhidzano tshifhingani tsha ufariwa hakotsi yabo bora milayo ba mbuso bari zwebangwala zwo tutuwedza khakati dza nwedzi wa Fulwi nga ṅwaha wa 2020 vunḓuni la KwaZulu-Natal na Gauteng. Zuma Sambudla abangotenda udibona mulandu ubva Tsengo yatakutshedza nga nwedzi wa Lara Mahola. It's exhausting. I just wanted to be done, to be very honest. Khothe firisela Tsengo phanda izwi azwingodzula zwavhuḓi kha muhwelelwa be basasaladza vhatshutshisi kha zwine bari bakhoita vhutambe ha u ṱoḓa u lapfisa Tsengo iyi. I feel like, what do they call it? They say Stalingrad, you know? So I feel like that's what they're doing. Is it? Yes. This case should have been over a long time ago. Actually, should not have even started. Vhatshutshisi vone vothudzela kule mahambiwa ayo. As you know, the trial did start and it did proceed. And then as you've heard today in court, we've got further trial dates. So there isn't any delay in the matter. It's running the general course of how a case would be in court. Zuma Sambudla barnaho bopandiliwa kha lihoro la MK bakadiba na fulufelo khalo. I've been campaigning on the ground. I'm still doing some MK work. I don't have to be in any leadership role or position. I support the party. I believe in it. Tsengo iyi idodova hapu ya bvelaphanḓa nga ḽa 28 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi u swika nga ḽa 8 ḽa ṅwedzi wa Lara. Boramilayo ba mulangadzulo wa kale wa buthano la lushaka bonesiviwa mapisa nqakula bari badoita khumbelo ya uri milandu yabo iphumuliwe u ya nga khethekanyo ya vhuḓana fusumbe ina ya mulayo wa zwa vhutshinyi hune bari muvhuso wo balelwa u bvisela khagala vhuṱanzi ha mulandu une wa khova hwesa wone izwi zwi khou vha hone nga murahu ha musi muvhuso khunyeledza mulandu wawo une wa kwama zwito zwa vhufhura khathihi na u tshimbidza masheleni nga nnḓa ha mulayo kha vhomapisa ngakula khothe khulwane ya Gauteng ḓoroboni ya Pretoria yo fhirisela phanḓa mulandu uyu uya kha vhege i ḓaho nga ḽavhuṋa u itela uri vhoramilayo vha vhomapisa ngakula vha lugisele khumbelo yavho musi zwo ḓiralo khothe iyo yo ṋea thendelo kha vhaino khasho ya lushaka ya SABC khathihi na vha ENCA uri vha rekhode na u hasha dzulo iḽo ḽa Tsengo. Musi ri khou bvela phanḓa vhadzulapo vha Khayelitsha khathihi na Bellville ngei ḓoroboni ya Cape Town vhe vha vho fola miduba ofisini dza zhendedzi ḽa u holela magavhelo a muvhuso ḽa SASSA vha khou ṱahisa ndaḓo dzavho kha minista wa muhasho wa ndondolo Budina Pule malugana na miduba milapfu ine vha ṱangana nayo tshifhingani tshoṱhe. Vho Pule vho dalela ofisi idzo u itela u ḓivhonela tshiimo tsha tshumelo nga vhone vhaṋe khathihi na u tandulula khaedu dzine vhaholi vha magavhelo a muvhuso a mindende vha khou ṱangana nadzo ofisini za SASSA.
miduba milapfu inenaone yaongolowa sakhumba kati na usoko iswangi nangi abazirapo nga ofisiri bajendezi landondolo na machirisano ndizwe abazirapo batayisa mbelero ngazo vamwe bazirapo bari zvojiya mimwedzi vasathu tanganidza gabelo la mundende. For July, I didn't get a pension. For August, I didn't get. This is now the third time I'm here. I got a number this morning. I went to the lady. She said, I explained to her, said, I'm now under review. I said, but I've got all my stuff here. Now it's the fourth time. Hopefully I'm lucky today. And that's only for the account change from one bank to another. Minister barizo zino miduba ikokono urangeya nahone bakushumisa maitera ushumisa nomboro ukono urangura miduba zoraro voita kwero yori bazirapo vasongwa dera zi ofisini sandira ya uvareza miduba. I want to ask elderly people, please don't come at night and sit at the offices. I really want to request that, because they are going to be assisted. Even if they're not assisted on the day that they were supposed to be on a Monday or Tuesday, they're still going to be assisted on a Wednesday, on a Thursday, and a Friday. So that elderly people are safe. They don't come and sit outside the offices of SASA at night. Minister barizo nduitira tserezo ya bazurapo. Matina haba songo yatichira kule reabuya husikale rachivela panda. Rikodo bapu batanganiza pano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihaye karvele panda. Bora brasi bane bapira fo ina bane bakubvelela chikimuni cha zwa usheledza cha tsolopilinge practice na Habekersford Vunduni la Limpopo bako balelwa ulima nga mlandu wa uthubiwa hamavu. Bora brasi bakuitela mu buso kwelelo ya uri utabanye ujenerera izwi ni ngamra hamusi bamwe bazurapo bachikudzula nga khani brasini idzo zine zalangiwa nga mu buso zezahirisha bora brasi abo bane bakubvelela izwi zikusiya tendelano ini abahone bukati ya mubuso na bora brasi yabo ya uhirisa brasizo ramingwaha ya furaru ikomboni kedu yi ikobahone na uhunandela ya kote ya ngwaha wagidimbili fumi malo ya uvisa bazurapo abo bane bakuzura mavuni ayo ngakhani. Tabaye na re swara gaboze ka baka la gore from 2014 re le ka mo ile sthoga re fitla ka mo re dula go sna temo, so ga njole re ya makala ge ba re ke temo ga se temo ka mo wala ka mo go nna re tsebang ka gona, because re fitlile ka mo re ka bitša shushumela ka re flo tsena ra se bedi nomoro mara se shalang a temo ka mo temo bona beng ba temo ba tse gore temo ya bona e thoma kae e fella kae e seng ka mo re na re lego, because ge e be ile temo go tloga ka nako re dutšeng ka yona ka mo e be go sa swanang ke be re hoditše metsi re hoditše di-RDP dutša mohuto di tšwa from kae di tšwa from masepaleng wa ile hono re makala le hono ge bona ba tore ka mo ba tseba ile temo re sa tsebe re ka be le masepala ele balimi mara ele balimi re tseba ba lema go tloga ba tsebe gore ba tloga kae ba fella kae e seng ka mo re dulago ya re makatša taba ya go swana le eo. Bazirapo bashango la Zambia bakukhetha na musikitoni za bupresidente paramende kati na mibuso yapo na ekonomi ya shango la Zambia ichikokhwinifadzeya na inflation ichikotsera pasi fedzi butchilo bukadidurela bazirapo banji maoromanedzi akhofulupelo uri mutsiko uni bazirapo baba nawo siyanila zwa ekonomi udoita uri hube na chanduko khetonidzi za namusi. We've come to vote. We've been waiting for this day and it has come. So we are exercising our rights to vote and we want to vote peacefully. But overall, among the majority of our population, particularly in urban areas, the cost of living is a major factor. Among the elite, the issue of governance is also a factor. So the country has been run down. The agriculture sector has been run down. The mining sector has been run down. The energy sector has been run down. All because President Hakainde Hichilema did not pay attention
to the critical voices. We have done many things, yes, but there's a lot of more work to be done. Are we together? Yes. Life is still challenging. Life is still challenging for a lot of our people. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 14 cents, pondo ndi 21 rand 80 cents, euro ndi 18 rand 64 cents, pola yone ndi 1 rand 13 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,384, platinum ndi $1,721, oil songo kunakiswaho ndi $86.64 nga fagi. Kha zwa mitambo, timu ya lushaka ya bola ya bafumakadzi ya banyana ina mutambo wa ufana utshila madekwana a namusi. Banyana bakote ukunda Nigeria arali bachiko ṱoḓova na fulufhelo la u swikelela mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA ngei Brazil ṅwakani. Mutambo uyu wa banyana na Nigeria ndi wa dzi play-off nga murahu musi vho balelwa ukunda Morocco vhege yo fhelaho mutamboni wa dzi quarter final dza tshiphuga tsha WAFCON. Zwe zwavha zwi tshi ḓo sia vho kona u swikelela mitambo ya ṅwakani ya tshiphuga tsha ḽifhasi cha FIFA. Timu ya lushaka ya bafumakadzi ya banyana ikho lavhelela u finyadza khwaṱha kha mutambo wa ufana utshila musi i tshi ḓombana na timu ya lushaka ya Nigeria na musi nga madekwana. Timu dzoṱhe dzo kundelaho kha luṱa lwa dzi quarter final dzi ḓombana u itela zwikhala zwa u swikelela kha tournament ya ḽifhasi. Mugudisi wa Desiree Ellis vari hu ḓo balea ṱhangasi. Disappointment, of course, didn't qualify automatic, but here we get another opportunity. To prepare to give us that opportunity to go back to the World Cup, and we're facing a familiar foe in Nigeria who also didn't get through, and it's going to be a really big match for us. Uyanga zwine zwa ḓivhisa zwone mitambo ya Intercontinental ndi mitambo i konḓaho vhukuma fhedzi vho Ellis vha ri swole ḽi fela ndwani. Of course, you cannot think anything further because you've got to get the job done here first before you think about the next stage. And I think it's really important that we stay focused. We want to make sure that when the final whistle blows that we're the ones that's going to the next stage because it's going to be a very crucial match. They're a fantastic side. They have a great pedigree. Musi zwo ḓiralo mutamba phanḓa Hilda Mahaya uri khou livhuwa tshikhala tsha u vha kha iyi mitambo ya u swikelela u ya kha tournament ya ḽifhasi. I think we are lucky. We are lucky that we got another chance to fulfill our goal, of which is qualifying for the World Cup. But it's not going to be an easy match. It's going to be physical. There's just going to be a lot going on as we know each other with Nigeria. So it's not going to be an easy one. They're going to come in hard as much as we're going to go in hard. Mutambo na musi u ḓo kutshedza nga awara 10 nga tshifhinga tsha Afrika Tshipembe. Ana musi oguma nga orali gomba la mudau liko tevhela na mutsho mathina mafhungo a Tshivenda a hone hafhu na matshelo ubva kha nṋe mukolo wa matsila Ndi matekwana kharimbuḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Vhabiki vha mutsho vhe matekwana a ṋamusi khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe ha shango. Mimuya iyo i khou dovha hafhu ya vhonala fhaḽa tshitsikini tsha shango. Kharimbuḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshibumbe yoṱhe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba aiwa kha iḽa mimuya iḽa kha iḽa ḓi ṋea maanḓa i khou bvela phanḓa na u vhudzula. Ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri matekwana a ṋamusi fhaḽa vhukovhela ha shango kha vha lavhelele mimuya ine ḓo tshi khou vhudzula
matekwana namusi atsina hari kutoba hapo raba tsivuzuru ila mimu ito toba hapo yali chisa na la machero kari mbodili mona raba sisi temperature za matekwana anamusi kari tomenga vundu lasho la ngeno khauti lo khobikero honi mucho budu bukoma ngeno vundu phano khautenga tsiro raba sapala Johannesburg honi aiwa mucho pepo ko raba matekwana namusi bese ha machero chitaba temperature za konya tsashika pala ka 16 Pretoria and 17 Brokenspruit honi aiwa 17 kari mbodisa hayani vundu la Limpopo tome pala musina hona na hona rakobana nyimira pepish kobi kwa matekwana namusi pala thoyando atsena pala kiani temperature nziza budu bukoma pala pulukwane mokopani atsina liphalale na phala thabazimi macholo lichicha aiwa tsido gonya tsi temperature tsashika phala ka 19 atsina liphalale hone ndi 20 phala borwa ndi 21 kihani ndi 20 musiri chavunde na Mpumalanga na hone rikobona mucho pepo ambarela matekwana namusi phala Carolina emedo na phala Standard 10 emalahle na phala mashishi ngwana uko rotora bukoma matekwana namusi rikotopa hapo rabona nyimiro ya pepo chikobiko hapo na phala KwaZulu Natal basongo hangwa ndi phala rabona na mimuye nya kubutsula ngabo hari pezi ya tsi temperature tsifase bukoma matekwana namusi tsifase bukoma na phala Eastern Cape Town rikobona phala Mthatha Conse na phala Makhanda cebe khone aiwa ndi mucho budu bukoma ono kubikwa matekwana ana atsina kutoba hapo rabona nyimiro ya pepo ichikobikwa phala Western Cape Town rikobona phala Linesburg atsina phala George Beaufort Western aiwa tsido gonya tsi temperature macholo chicha tsashika phala ka 26 kari mbodi ya tebura kapona na hona rikobona aiwa mucho wa pepo ichikobikwa matekwana namusi phala Kuruma na phala Kimberley hadoba hapo harothula bukoma na phala Vundu na phala Free State matekwana namusi sambe rikobona phala Bothaville na phala Bloemfontein phala Web na hona aiwa tsi temperature tsifase bukoma hadoba hapo rabona nyimiro ya pepo ichikobikwa phala Vundu na phala Northwest rosa phala Rustenburg atsina phala Potchefstroom atsina hamusuru cha phala Ottosdal honda rikobona mucho wa pepo ichikobikwa pezi ha macholo lichicha tsido gonya tsi temperature tsashika phala 19 ka 19 Mahikeng Tosca ndi 21 Freeburg hone aiwa ndi 20 risa hangu na phala Taung helino ndikomba komba